میگم با کلی پادکست‌کام با کلی بینندگان خوش آمدید به کانال 2 میلیونی ما. چه خیلی که مقصد گفته بودم بازار صداوی را سیامکا کردیم خیلی رسمات اسوسی خیلی خوب میشه مقصد کانال ما نو بود برای همه ما اومده تصمیم گرفتیم که دیگه بازار را با سیامکا کنیم در همه سنت پترزبورگ ایشان بازار توجیکوه با ایش اوشا کلانتره مقصد بسیار در اینجا توجیکو مقصد بسیارن همه سوداگرها پشتی توجیکن کار فعالیتشون را پیش میبرند در این بازار نام داره با گفت همین مقصد روسا و با گفت توجیکو اپرچکا میگنش در سنت پترزبورگ این هم در سینای площадь Спасская садовая метро дай ай садовая бозор яти ад 5 минута ки 10 минута раҳай ад 10 остановка болотара мешава бозори апрачка мерем иҷара бо тамошо мекунем худат короче химон мебинем. риади калонтарин ҳами бозор ҳамаи риадай бинем мақсад чӣ хеле бозор састиянш дар ҳолати хеле ремонтш бигем дар ҳолати безебай хеле мешава барои савдора ҷои нишития ка мақсад главниш сум кор кунӣ сум тоҷикистон барӣ мақсад чӣ хеле зиндагиро пеш барӣ. اینجا یه چی دیگه اینترس نه که این همه نمود سیگارت در اینجا گنده بسیاری بده گنده بسیاری ده مقصد سیگارت این ایجاد هم هسته پایان ده چند توشکه این های راسته دیم بزرگ میشه خیش مایده تره.
бозор бромадестем хости намондан мо вапсо сиёмкаи соз кунем ягон сиёмкамонам соз наёмад короче вообще и блог мада мақбул нашид хай мебинем далс чӣ гап мешава ахранкои бозор қатибо хӯрдем аксар мумкин набуда дар бозор сиёмка кардан хай мо каму беш сиёмка кардем ҷои дар кориам нагирифтему хай гирифтем аксар чимона сиёмка кардем далши пляжра кем хай мерем на пляж ҷои обузира мебинем чӣ хелай